Yareka mbifuriza kugira umunsi mwiza cyane w'itariki ya mbere z'ukwezi kwa kane 2021 ikiganiro Isano Sport Fulham bayikaze nitwa Arno. Yareka makuru yacu tuere muri equipe nationale Amavubi yarayigeze Kigali mu rukere rwo kuri uyu wa kane n'urugendo rwatangiye 2019 kugera 2021 bwo rwasorejwe hariya muri Cameroon banganye n'ikipe ya Cameroon. Ubusa ku busa bikarangira equipe nationale Amavubi isezerewe cyangwa se ivuye mu irushanwa n'amanota 6 mu gihe Cup Verde yazamutse ari ya kabiri mu gihe Cameroon yo yazamutse ari ya mbere iyoboye itsinda. Cyana kwibutsa nuko equipe nationale Amavubi uyu mwaka cyangwa se gushaka itike y'igikombe cya Afrika yatsinzemo igitego kimwe nabwo bahura n'ikipe ya Mozambique. Igitego cyatsinzwe na Byiringiro Rage umusore ukinira ikipe ya APR Football Club. Ni nako Mashami Vincent yaje kuba rero agana itangazamakuru agira ati Cameroon ntabwo yatubaniye, twageze badushinja kurwara COVID-19 kandi bitari byo, ati tujya mu bindi bitaro turipimisha dusanga abakinnyi bacu ni bazima, harimo Sugire Nest ndetse na Mutsinzi Ange ukinira ikipe ya APR Football Club. Ati ntago byadushimishije rwose. Ni nako Haruna Niyonzima kapiteni ikipe nationale Amavubi ukina mu gihugu cya Tanzania muri equipe ya Young Africans. Uyu nguyu nawe yaje kuba rero aganira n'itangazamakuru bamubaza ikibazo atese uzasezera umupira w'amaguru ryari muri equipe nationale. Ati ndacyafite imbaraga, ati ubu ngubu ndababaye kuba tuvuyemo abasifuzi ntago batubaniye, ati nzabitangaza nyuma ari uko ntagifite umujinya, ariko ku bwanjye ndacyafite imbaraga zo kuba nakinira igihugu cyanjye cyambyaye nationale Amavubi. Hagati nyuma y'umutoza ikipe nationale ya Togo undi wari utahiwe kwirukanwa kubera ko buri itike y'igikombe cya Afrika kizabera muri Cameroon umwaka utaha no mutoza ikipe ya South Africa cyangwa si Bafana bamwita Tenki Marriage. Yungu nawe yamaze kuba ahambirizwe ku muryango muri equipe ya South Africa nationale. Ari nakwishyira muri ry'umupira w'amaguru mu gihugu cya Mozambique naryo rimaze gusezerera wari umutoza wabo nyuma yo kubura itike yo kuzakina igikombe cya Afrika kizabera muri Cameroon umwaka utaha 2022. Uwo bita Luis Gonzalez ndetse n'abungiriza be aribo Thiago Gapez, Joe Pereira, Nassar Kalimo ndetse na Florencio Tombe, Manuel Voli bose bamaze kwirukanwa n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru hariya mu gihugu cya Mozambique. Yareka twambuke tuvana ku mugabane wacu wa Afrika twerekeza hariya ku mugabane w'Iburaya. Hari kuvuga amakuru menshi atandukanye nuko UEFA yamaze kuba yemerera abakinnyi batanu bwo basimbura abandi mu kibuga nyuma ko bavuye kuri batatu bagahita bajya kuri batanu. Bijyanye n'ingaruka za COVID-19 wasangaga ari hamwe babikoresha ariko byamaze kuba official, bazajya yikoresha mu marushanwa yabo atandukanye harimo Champions League, hakabamo Europa League ndetse na UEFA Nations League. Cyane nako UEFA yatangaje ko 30% ry'abafana bemere kwinjira ku kibuga nkuko byemejwe na Alexandre Keferin umuyobozi wa UEFA. Ati 30% ry'abinjira muri stade nibo bemewe kuzareba imikino ya UEFA. Hagati musifuzi Michael Dina amaze gusifura imyaka 21 mu gihugu cy'Ubwongereza. 2014 nibwo yatangaje ko 2021 aribwo azareka akazi, ariko yaje kuba rero yongera gutangariza itangazamakuru agira ati ndacyane no mwaka utanza usoza n'undi uzakurikiraho nawo nzaba ndi umusifuzi wemewe hano mu gihugu cy'Ubwongereza cyangwa se ku mugabane w'Iburayi hose. Hagato bita Gianni Piero Gasperini umutoza ikipe ya Atalanta Bergamo ari mu gihugu cy'Ubutaliyani yamaze kuba rero ahabwa igihembo cy'umutoza w'umwaka hari mu gihugu cy'Ubutaliyani, igihembo gitangwa n'abatoza bose bishyize hamwe hari mu gihugu cy'Ubutaliyani. Hagati umusore waciye muri ikipe Arsenal bamwita Shokdran Mustafi, uyu nguyu akinira ikipe ya Schalke 04. Uyu nguyu ari kwifuzwa n'ikipe ya Inter de Milan mu gihugu cy'Ubutaliyani. Antonio Conte ari kumwifuza hasi hejuru. Hagati umusore w'ikipe ya Racing Sport Leipzig Dani Olamo, uyu nguyu ari kwifuzwa n'ikipe ya Atletico de Madrid ku myaka 3 bakazamugura $38 akazajya habwa $180 bya buri cyumweru. Hagati bita Irving Lozano, uyu nguyu akinira ikipe ya Napoli hari mu gihugu cy'Ubutaliyani. Ni rutayizamu urcyaye cyane ari kwifuzwa n'ikipe ya Juventus Turin kuri $45 kugera kuri 50 nizo ekipe ya Juventus Turin iri gutanga kuri uyu musore Irving Lozano. Ni nako Martin Odegaard uyu nguyu ari kwifuzwa n'amakipe menshi atandukanye. Ngo ni intezanyo batijwe n'ikipe ya Real de Madrid. Rero Arsenal yatangiye ibiganiro n'ikipe ya Real Madrid kuba bamuhugura burundu bagatanga $50 z'amapawundi, ariko ikipe ya Chelsea ndetse n'ikipe ya Paris Saint-Germain ziri kumwifuza hasi hejuru. Ni nako Sergio Kun agora umusore w'umunyargentine imyaka 32 uyu nguyu nyuma yuko muri gisama azahita asohoka muri ekipe ya Manchester City ara kuri Etihad Stadium. Uyu nguyu ari kwifuzwa n'amakipe menshi atandukanye, ariko iri hafi ni ikipe ya Manchester United
United izajya mu ibihumbi 200 bya buri cyumweru. Muri uno musore afataga miliyoni 15 za buri mwaka z'amayero, ariko ikipe ya Man iri gutanga miliyoni 9 za buri mwaka ikajya inamuhemba ibihumbi 200 bya buri cyumweru ngo arebe ko yayerekezamo. Byatangiye kwemerwa ko rero baramwubakira stade hara kuri Etihad Stadium, ariko ngo naramuka yerekeje muri ikipe ya Manchester United iyi stade ntago bazayubaka. Ni nako tunyarukiye ku kinyamakuru All News cyandikirwa hara mu gihugu cya Argentine, kiri gutangaza ko uyu musore ashobora kwerekeza mu gihugu cy'Ubutaliyani muri ikipe ya Juventus Dotore kuri miliyoni 19. Agato rero abasore bashobora gusimbura Sergio Konagwa muri ikipe ya Manchester City barangajwe mbere no bita Romelu Lukaku Boringoli ukinira ikipe ya Inter ndetse no bita Lautaro Martinez. Anga bose bakinira ikipe ya Inter ndumira kubaza gusimbura uyu Sergio Konagwa. Utibagena Harry Kane, Joe Felix ndetse na Erling Braut Haaland. Nako City isiva muri duriyo bita Lionel Messi kubera ko bamaze kuba butera icyumvirizo muri ikipe ya FC Barcelona, bumva ko azongera amasezerano tariki ya 30 z'ukwezi kwa gatandatu 2021. Ni nako ikinyamakuru AS News kingiki kiri gutangaza ko bita Zinedine Zidane naramuka avuye muri ikipe ya Los Blancos Real Madrid azahita asimbuzwa no bita Joachim Low watozaga ikipe y'Abadage Mannschaft, watangaje ko azava muri ikipe nyuma yero cyangwa se bakayerezo bita Raul González Blanco. Nako Pogba nawe arerekeza mu gihugu cy'Ubutaliyani muri ikipe ya Juventus Dotore, ariko bakabangayikishwe n'amasezerano yiwe mu bijyanye n'umushahara. Ati nagabanya umushahara muri ikipe ya Juventus Dotore tuzahita tumugura. Yandabashimiye cyane, nitwa Arno, Isano Sport Forum nakagaruka. God bless.